Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Watku selaitan. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kala siulut iki jing separo. Namar man kaway pa kaway ka minsim ka long ka bakordor. Ki MDC wa hagaliang perca ka JHADC wa kantup ya prangut naga VPP wa arngut naga Kongres ne dadawa ki na UCM wa penku ya ka baha yong ki naga arpau lak semen cha ka san pau lak semen kam iya baha skim hapo ka 16 Finance Commission araja arpaun ru arpau nyau. Doong ki wa ki kam ki wa hagaliang perca to uyo ki kat ju kat kam wa yo ki wa hagaliang sencar wa iyo aduna ki to ile ciliang. Dakali wa kamon naga arpau pra poinsan kelur wa de cha ka JHADC hapok ka 16 Finance Commission de du arpau lak semen cha ki wa hagaliang perca kat wa arpon ru poinsan pau kelur wan debu nei benta ki wa hagaliang sencar. Doong wa ini mudi wa ki khakende ngut ki wa hagaliang sencar da yo ki kamwa iwi point lepon ru kelur semen wa ini penyo ye yo ben ya ki wa hagaliang perca ki wa da cha jit ha ki pai ba. De nong muna ki le wa ha KHADC MMG kamni hay wada sam de wa rangkat ka baha wa hay ni da senchar da ga VPP wa ka klam M ile chiliang go kam te doong ki wamben de wa kalam ye ni lada e baha marsan paulak semen chawaro ki MDC ka JHADC chwa ka sotri uni ubnai lam kam te daw chim gilat kiluti ye ni wa cha le baina ha ki EC ka JHADC Lengba ketika press conference wa ikut negasi wa jing to wa ketika allotment yang 15 finance scheme or 16 finance scheme ke first allotment naga 16 finance scheme yang ikam ke opposition wa pangun da BBP wa arun Congress ni da delegation ni chau CM halor ke jing pha yang ki yo semen i scheme kuman duk kejak ni ka mau man duk kejak not even 5% le yang ka terjing allotment. Ini orang ni i kam ki opposition da ye ni next ki the line e memorandum so wa ile under the rules of 16 finance wa ta ka ki ta ka wa ikhtang i ni rule local bodies funds to yo cover ora ko wi ka area yang ka general district council kasih la yo garo hil sa yo ki handrai man yo constituency kuman haling opposition penduna lagi do kata haling yang i kami opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni garai dom to yo to garai yang PP mo yang garai lang yang ro gidi yang porling da ida persnya yo ni kasi we dimani to at least 50% to ya yo ai yang i kan kamu te ko dimani da halorita tani da i that assure into wa ira khut ga join PP ini si PP bangki da yung in ga the results ikaman the distribution scheme hak santarik talada mem iwan garai kuman positive ne garai wa da em kini discrimination jinya chiliang neleng yung in ile opposition di woro ye ni bagai anut Congress wa i VP pamut la yo chimon ngim senjam ki wa chakaman ba 16 finance scheme ho sang thoi te politics em ko 100 kan ni ko paisa da yang ku e central government to ka discretion yang won ubru ni won ka ruling em ko ye pher ka jak juk nam ya ri tang do the difference of the one ga huge ne he difference the in yang imi cha ni te pan pau ga jing sang suk ye ni ta ni te daw wa e kita da commit kin tu wa santarik e after the PP yang ki commit ki yo in final decision yang ki hadin kan memang mi wani say so alor ta jubab nan ki
तो penting pencepi presi penting online cepat dalam ni. Taga kene kasi kala ni edong lang kumne kumki perlok MDC naga seng jengi na po naga VPP berkumju nagi perlok MDC na po naga kongres sipagut ni naga diang jangka opposition menta kasi na yo ya kabandai kendu ya o CEM berkumju yo deputy CM halor ga daw naga mentaban benpau ya kata kecing sengau ko jengi kajing dai bagana kajing baha jengki ya ka skim naga benta jengi kumki MDC sipagut te kene kadai ka skim ko apnya tu phi ka balamang kerpang da ka central government ka ban menta ka snem kala stang kata bangi ong dia ka 16 finance commission te kumba ka long ba nagane ka 16 finance commission ka jingbot hi ka long ba baro ki constituency apo JHDC ki dei ban yo bah ya benta naga benta ki kabit kapiang ki jing bentoi bat ki wei pat kam penrai penpar hagi constituency ki bangi ngi mikman te katkum kene ka 16 finance commission ya jingtip ba ka Meghalaya ka layo ya ka allotment ka jangka kumba sispa kendai koklur banna kane ka JHC ka layo ya ka bha ka pakasan persen na kata wa mut ar hupra point san phau krore ka JHC ka yo ya ka bha ka jangka te hadin ba ka layo te nakaliang jong u deputy CM badik pe ya ka CWD u la ai ya ka allotment na ka banta jengi kumba ki lang ki MDC na ka ruling ro dan repat andang layo ya kata ka jingpan proposal ka dengan jongki andang ilaya syong bisa peramangi nisem maka kane ka jing ai bahani kalau long duna syaba palat liam haka bangi ngim sola ya kaban pediang na kata ka ar pra klor point san tholak ka baki kiyo teke ka baki ai ni kalong tang ar pholak tengka marwe we MDC jong ka yang persya tengi nisem ko malong da yelo jingi ba kane kalau long no sidang palan bat ka bangim sola ya kaban pediang ya ka kum ta mata ka sngi ngilaya kut pramangi ba ngilale ya ka delegation airo daga jing tho sundan show CM bat kumji show deputy CM rengkat ka jing kerpa leki bakin peibiang bakin besar biang bat bakin consider na ka betaban penkiu susu ya kana ka bha jingi ngim hun ban yo tang ar pholak rela kumno ngi demand laki bala kumno ngi de ban yo san pholak tengka marwe khnang bangila ya ka ban kham penyo ya gi don kam ki pai ba ki bangi ni mikman te kata tadi kedai ka benta ka bakong san jong ka jinglei kendo jingi yo CM anta ka si te ni snow tanat ka bai ka liang ru wala lagi praktik ka bakumno kan long ka result adin dan rai u CM wala aya ka assurance ba un sakhat biang ya ka PP jongki ha ka bakin ni syong perkhan ba un sa aya ka jubab apo ka santari ba na kaliang ga jangi ru ni layami nang tu bat ni don tangkane ka wipat kaji perkhat kata kalong ngin ap kata kasantari balada kam long kumbangi ang not kumbangi perkhan tengin sa shim wipat ki senjam ki bakham tenge ban penbor ya ki bagi de ya ka bande namar bale ngi shem ba kam long ka bade rukam bande akan ka rukam wala ni don hakano kono kaliang ru rei kene gade ka pisa ka jong upai ba ka ba ka sarkar ka lamang ngala persang ya ka ban pule barok ka guidelines jong ka 16 finance commission bat ngam shem silang ru ka balat ba dai banai bha tang ya ki ruling bat ban penduna ya ki opposition kam don kono ka jing kada hukum kata ta halo kono rem baki kin ayu bakin penduna ini angang isem ka tang ka jing la politics ka jongki ke ka bas ngosi kalong ba man ha kana ketiyo baladam abang ya kendo ya UCM ba ngirayakan verbally ba unsu bahaya ka ban consider biang uang ba ka buat ka syang hau deputy CM andang ile kren pa yo deputy CM uang ka bor ka syang hau CM kia shift ya kata response ke preng pa maki andang ile keno pat baro arngut ha ka cukupor ki ong pat balai railang baro ki MDC jong ka ruling tinggi ngisnya pelah adu kata-kata balai baki kerja kumne balai baki kin pe sidang kemat ingi hadu kan tengi meneru ngila ong yo CM bakane kan dai kasin ke banongkong bakasin ke bakhadu banangnya sakmat nim kwa banwan arsin ya hukum kene ka jaikam baki dei ya kaban perkhan ban baki dei ru ya kaban shim bakane kan ga basis nang nai sakmat lakum no kumno ka allotment ya ki MDC ke jingi ka dei balong proportionate ngi kam demand ban I equal dei ka dei balong proportionate kata ka dei ka banta ka bahak mat ka bangi ni snow don kam namar upai ba ulajit ini ban ka dei ka kamram jingi bagi ni side nak banta ju kam dei nak banta ka mentoi shimet jingi
Andai gede dalam bentar bentoy ke jong pai ba. Wan ram makiru ki perkhat da kumbai andai dalam bentar jingi gede da jong pai ba. Te hoi ni krem wan hang ne dalam bentar ki skim. Andai haba kala don ke allotment haba kala don ke budget jong ka central government ni singa pat bagade ka bentar jingi bagi niasai bagade ban poi shau pai ba jingi. Ba sa sin nganong biang ba. Ni na mai lat dalai leru ba ka pakum kene ka jinglang partiality kadang yai ne hakane ngidon hangne nak bentaban change ya ka system bala kadai pandong nak kono tiru ngin penting kena ba kene ka system ka jingle politics ka jingle silang khamat ya ki member ki bala jid pai ba kadai ban kun no shisdan